Jerusalema ikhaya lami ilondoloze Kunjalo. Siya-enjoya tu ungabe ulovile yebo siyaphambeka vele uthole ukuthi ibambekile party. Kuba khona nje lokhu ukuthi yabona ishi ngathi nelicala. Yeah. And siya-enjoya sa-socialize lapha wethu kumnanzi noma think ingasabi nathi ukuthi sihlala sijabulile. Ngalo field workers phela. Sihlala sijabulile uyathi vele nje kude inkinga. Happy ngijabulile because umngani wethu nomnye wethu imember lethu. Yeah. Sihlobo sethu sishonele sakhona ukuthi sihambe somkhalisa. Yeah. Sifike sibeke endishini. Yeah. Ngoba akusinto lethi uthole sesiyaya lapha mara sikaphathi lutho. Nemndeni ntawumangalo sebabona siyasukuma siyavalelisa kude lesikushiyile lapha phansi. Yeah. Ibaluleke kakhulu leyo. Yeah. Unikela siyanikela. Sanibonani babukeli bami emakhaya. This is Lowfield Workers Podcast, and of course this is your girl Rebecca Mdluli podcasting live eDwaleni esikoleni. Phela ke solanza makwethu lo ngumem eDwaleni Mam Esther Sikhawulelo. Sifuna kumade ukuthi ungubani and udume ngani ku Lowfield Workers. So wena hlala lapha uthi ne, do not scroll those gadgets while I go and get Mama Esther Sikhawulelo. Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana. Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana. Dawo yami ayikholana buso wami awu. Okay, so Mam Esther unjani? Ay siyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ay sikhona. Ngoba kakhulu isikhathi sakho sokuhlasela emsebenzini. Hamba njani bathini labantwana? I started flying my king phela. Diyabuya. Solo safika kusena solo busy. Solo busy ngaba phela. Solo siyashisa. Koporoshi niyabuka. Hayi solo siyashisa. No, kutolunga. So, Mam Esther, ngicela utshele abantu ukuthi ngubani Mam Esther and ubuya kuphi? Oh, Mam Esther Sikhawulelo. Hlala khona la eDwaleni, usebenza khona la eDwaleni. Yes. Ma'am. Yes, khona la eDwaleni. Guys, nje nama homework. Hlangana nangimondweni. No, siyabonga kakhulu ma. Siyabonga kakhulu. Okay, so namuhla ngivakashele ngifuna ukuthi bantu bade ukuthi ngibani isis Esther udume ngani ku Lowfield Workers. Base nje kokucala lengifisa ukukwadi ukuthi weva kuphi nge Lowfield Workers uzotholakala worker nathi leminyaka emingaki. Oh, shokuthi le ukhona sishappy naye la esikoleni. Okay. Was invite uthi ngala kunale team asambeni beshothi besijwayele ukuthi every day sisuka la sojika lapha eCrossini yakubona sithi thina singethi si right khona la kusuka nje la maybe is 1 kilometers sibuye so sasambeni ngala sithi ngeke sikhona uthi uyani Ndlovu kumnanzi ani join free joina mahala anibhadali lutho nedini niyeta kuphela buyani into bona one day Neta one day, ndobona nto enjoy ngeke nisafuna kuyekela. So wasitshela ukuthi this Saturday kubula uma sicala bekuna sesibuye. Okay. Uma sacala mawukazi beawuka eMbombela Stadium. Alright. Ngisho ukuthi 2022 October. I think we were doing layer walk in sports. Yes, October. Date 22 October 2022. Yes. Saqala lapho. Dasibuyela. Dasibuyela nje kune video khona la ngisondele khona ngisenkohle ukuzajikana nini. Mina ngiyangizange ngifike esekeleni. Hamba ngikhala yonke le ndlela. Uva kudoseka msipha. But bahamba. Ngamseka fustela but ngeva kuthi matima la. Sangisalma.
angisali ngifuna ngithi hayi esekeleni bathi uyadlula labadlula kubadlula kuzami ngeke ngidlule esekeleni Yeah. uma ngifika ngiyajika vele Yes. lesekele lomgwaqo lishonayo e-Ladenburg Okay. besijika lapho kulesekele ya uma sifika lapha ne-water point Yes. mahhala Yeah. mabhani ama-fruits mandi siyatitika nje hawu kumnanzi asikakhiphi nex for free sabuya Yeah. mase sibuya eyi bafika ekhaya wehle emotweni lomtimba ubuhlungu uthi jo Yeah. bathi next week Ngiyabuyela. siyabuyela Yeah. si-enjoyile bhathi lobuhlungu uma Yeah. ufika kugeza geza silale the whole day sovuka Lala ngakusasa ya lo mtimba ubuhlungu bengasho ukuthi into ojwayela inguluni Ngalo ingulunya. ngiyinguluni Hamba kuphela. ngihamba kuphela angisabuki siyahamba nje kuphela sothine ngibone nje No, ngiyakuva bakwami. ya Okay ma, ngiyakuva-ke ukuthi hayi cha bekumnanzi sho ukuthi from that day awuzange usabuka emuva up until namuhla. kunjalo So le nje siya-enjoya tu ungabe ulovile yebo siyaphambeka vele uthole ukuthi ibambekile but kuba khona nje lokhu ukuthi yabona ish ngathi nelicala yeah. and siya-enjoya sasocialize lapha uyati kumnanzi noma think ingasabi nathi ukuthi sihlala sijabulile Ngalo field workers phela. sihlala sijabulile uyati vele nje kude inkinga noma kungathi kufika ini vele sibafure ngaso sonke isikhathi sihlala sijabulile and siphathana kahle sithola abangani sithola ifamily umndeni wethu Kumnanzi kusekhaya nje kuhlalisekile. Noma kwami ngiyabonga kakhulu ukuva lokho. So mama, tell me, ku-Law Field Workers sukela wena wayijoyina leli langa ewalijoyina ngalo 2022 up until manje, uma uyibuka uyibona ngathi improvile noma ubona ngathi kukhona lekusafuna kungedwe? improvile kakhulu nestandard ish Yeah. situlu kakhulu sihayi Yeah. kude nje la ngathi ngisola khona because anginadi imali asikhiphe imali yabona uma maybe start siyafanda or sikhipha imali ukuthi bathi ngiyalofuna this month sikhiphe imali lesokulabe kufuna sito-complaina khona Yes. but sikhiphile imali mara kubonakala ukuthi kwenzekani lasifonke everything is free Yeah. even siyaphuma last year sibuya kuMozambique uSwazini for free so ngeke ngithi sibuyele phasi kuthi sibuyele phasi sisetulu kakhulu ngoba Yeah. kude imali siyikhiphayo Yes. Marithi miqhubekile. but siyabenefitha lokuningi Yeah. team yakula each and Yes. every day uyabona nje Ngiyakuva Yeah. kahle makwami. asibhadali next mahala so ngeke ngithi i-team iwile or i-team yaphasi Yeah. Uhamba kahle. ngaso sonke isikhathi Yes. uhamba kahle. Ngiyabonga kuvalo komama. So sisaselapho kuMozambique. Awungitshele kahle ke nge-trip yaseMozambique Swaziland. Ikuphethe njani leya trip leya 500 kilometers? Besijabulile shem sahamba sijabulile noma nje besihlabelana angisilokuya sikajwayele kuhamba from maybe 6 o'clock usemgwaqweni ngizoloshona Yeah. solo wena uyahamba Yes. yakhona la uve khona kuthi yabona but ekugcineni mina ngatitshela kuthi kusanazaba lethi ngihambe how many kilometers noma lishona solo kula emgwaqweni Yeah. ngizobona mase kumnyama Kuthi ngathi sengihambile eqobo. sengihambile angisabuki makilozi sesiyahamba I don't disturb. Yeah. And lo mnanzi lesabuva mase sibuya the welcoming yala ekhaya hayibo. bekumnanzi nje vele yabona azange si-experience into lenjalo nje bekuqala qala Yeah. besibakhulu Yeah. sikhulu sathi noma singene nasport ngetinyawo Yeah. siva ngathi sidize emoyeni Uyayiva le feeling? nalokuthinwa inyawo Kwaphela. mapheyini ngasavakali Yeah. sasiva ngathi sidize emoyeni Celebrate. sasele Mama ngiyakuva shema kwami. No, indeed bekumna. Lokusho kona ukuthi siyabuyela ke eZimbabwe. siyaphila Yeah. mentally and physically Yeah. Yeah, siba right. siba right yeah So kusho ukuthi sihamba nawe futhi. nakanjani Siyabuyela kulo 5 or 500 uyamgeta Mr. Mashaba mara siyakhona.
Somshaya. Somshaya. Hayi zakhona kushaya 5 something. Bekungu 500 kilometers. 500 kilometers usuke eSouth Africa kubona. Yeah. Ungena eMaputo usuke uyoshanga le ungena eSwatini uphume ungena eSouth Africa usuke Sibakhulu. yeah. Lento siyayenda. And ecaleni before samba bengihleka ngedwala ukuthi nje sitayenda lento Nje tawulunga. Ungiloko vele ama questions besithi butona but ngekusithwa inkosi nekubambisana. Yeah. Siyabonga. Ngaba kusuke besike sikhona konke. Yebo. Khamba ngelinyawo ngeminyala kusase issue. Yeah. Issue. Awusana problem na. Awusana problem noma yabona la nedi kubuke nedi depisi. Yeah, yabo. Full Ay, ubuke age wena uthi nomuntu usatona. Utawuluka nje lapha. Nani wena? Noma mashabo ngiyathemba uyeva ukuthi uyele team yendani bandwini. Iyasiphilisa. Yeah. No mama ngikuva kakhulu. I know yona iyasiphilisa manje sesihlala si-active nje ngaso sonke isikhathi. Ugula sekumane kusibambe lapho nalapho mara akusengilelo serious ni. Ngitshela sihamba bese eSwatini Maputo. Winter. Yes, it was winter. But sabuya singaguli kude emkhuhlane losiphethe. Sina besikaza ngabantu abazayo sometimes ekuseni. Yeah. So azange sibanjwe iflu azange senenjani saqina. Yeah. Yeah. Okusho kona ukuthi lento iyasebenza. Lento inamandla. Ande abathathe lento ayinabungozi. Okay, Mama Esther, ngicela ukubuda-ke uthini ngale tafula lethu le-bereavement kalo Field Walkers leli tafula labo sis Grace. Uhappy ngalo uthini ngalo? Ngihappy, ngijabulile because umangani wethu lomnye wethu, imember lethu. Yeah. Sihlobo sethu sishonele sakhona ukuthi sihambe somkhalisa. Yeah. Sifike sibeke endishini. Yeah. Ngoba akusinto lethu uthole sesiyaya lapha mara sikaphathi lutho. Ngemndeni ntawumangala sebabona siyasukuma siyavalelisa kude lesikushiyile lapha phansi. Yeah. Ibaluleke kakhulu leyo. Yeah. Unikela siyanikela. Yeah. And lokunye futhi nalamakhaya walengana. Tholethi leso sikhathi bashayekile leyo mali iyasita kakhulu. Yakhona ukuthi bakhona ukuthenga sikwa bakhona transport kanjalo basabhizi basina lena le. Ibaluleke kakhulu sinayikhalile. Yeah. Sinayikhalile siyanikela. Yes. No, niyeva ke mawami ukuthi uyayichaza lenzaba ukuthi even if incane kangakanani leyo mali leyo but you never know ukuthi kulelo khaya bayidzinga kangakanani. So uma member lilahlekelwe, guys, let's normalize ukuthi siyikhiphe leyo mali because labantu basuka buka linde kumatima and we do not know ukuthi ngale kumatima kangakanani. So make sure ukuthi as uyi-low Field Walkers member makuvele isimo lesi so wena uyakhipha ngoba kusasa you never know ukuthi kutobe kuvele kuwe nawe udobe kusidinge and of course we will be there for wena. Mama ngicocele Hello Field Walkers inama walks lamaningi like lahlukahlukene sinabo gender based violence sinabo HIV and AIDS ikhona le special wena lothi lena awufuni ukumixa nakancane ufuna nje kuba present kuyi or awufuni nje phela eminyaka amashaba angakayifaki le walk leyo. Kimi onke lama walks abalekile. Okay. Kude lengathi le better than this one. Onke kimi abalekile because lokuvuka kwami ekseni ngihambe lapha kwenteka mehluko nguphi emtimbeni wami nasengqondweni yami mangibuya ngifresh ngijabulile. Onke kimi abaleke onke kude kulento ukuthi le baleke ukudlula le. That's why uma silovile kuba khona sinamembeza ukuthi akayiwokha khona nokuluzile. Yes. Kukhona nokuluzile today. Yeah. So abaleke onke kude ngathi le special ubele bathi sika namhla sokukhelikazi. Yeah. Ngithi nelikazi ake ngifuna kokha enasport. Lo onke abalekile ukuthi kuyo wapi noma kuyini. Yes. No, ngikuvile mama ukuthi wena uhappy ngawo onke mawoko njengoba nivavele mawoko ethu onke ayafana is just that siyahlukanisa nje ukuthi namhla sifundisa ngalokhu leni woko sobe sifundisa ngalokhu so njengoba nitivela kumama yena uba present kuwo onke and uwathanza wonke ngekulingana
So mama, tell me, sinale nkonzo kulo field workers ukuthi sike sibe no-walk lesidedicate-la ekunikeleni kubantwana labadingako noma rather emphakathini njengaleti khathi kwamanandi imvula sakhipha sayopha kula makhaya lawa la bewa affected kakhulu. Ufila njani ngale nto leyo? Do you feel your field workers is doing the wrong thing or yenda lokho right mayichubekele phambili? Mina iyena into lehle kakhulu unikela kubalekile because asifani singabantu. Yeah. Kunaba laba ngakadli so ilo field workers uma ikhona kukhipha lokho kubaleke kakhulu ene ikhipha income ukuthi ilo field workers every month ithola imali engaka. Yeah. No, ukikhandla kwema members. Yes. The way maybe mphathi wethu afisa ukuthi le nto ngabe siyena ngakhona utshela amamember uyasitshela ukuthi ubona ukuthi aseneni into leso sesiyabona ngathi siphuma njani siphuma something sesihamba siyonikela. Yes. Into lehle kakhulu ngoba la sisuka sonikela khona lelo langa sobashiya bajabulile sibashiya kudla kukhona uma ngabe bekude lutho vele kwalelo langa or 2 or 3 days batosala bana something ukuthi bafake isiswini. Kubaluleke kakhulu. Yes. Njengoba limuva mama asho vele it's very important ukuthi uma ngabe umuntu anesidingo adinga like aswela wena nawunako lokuncane khipha umuphe asisho ukuthi si-rich sinedimali but lokho lokunako noma ukhipha endlini ukhipha kukhulu but it's important ukuthi ukhiphe uphe inkosi futhi lapho itokubusisa. Siyabonga kakhulu mama ngalokho. I believe ukuthi niyafunza as we are speaking ngaleti ndzaba lefana nato leti tekupha kalo field workers. It is a big team le committee kakhulu in everything ileke ndawo. Noma kwami ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho ngihlasela esikoleni emsebenzini but wangihlonipha wangipha lesikhathi. Ngibonga kakhulu mama. Asebo. Yeah. So guys, ilo field workers next week itobe is Maiden nga 5:20 lapha na police station iyaqala iwalk actually kuqala ama aerobics nga 5:20. So if ufuna ukuthi voca nje before ungena emgwaqweni make sure ukuthi ufika 5:20 adobaqala ama aerobics and then 5:30 iwalk yethu iyaqala. Awufuni ke kuphuthelwa, it is a business day walk ngalelo langa lento, so make sure ukuthi uyafika and ufika ngesikhathi. Ayike kimi ena mama sithi thina ke #don'tpromise commit. Thank you. #more than just a walking team. This is Lowfield Workers Podcast, and of course, this is your host, Rebecca Mdlili, signing out. Now, remember, I will be seeing you soon this coming Saturday morning at 5:20. Remember, the aerobics are starting at 5:20, and the walk is starting at 5:30. So, don't be late. Now, remember, it is a business day walk, so don't forget to bring that side hustle, and then we, as Lowfield Workers, will be showing you some love by supporting whatever business you are having. So ubambe isikhathi, make sure you are early because this is Mpumalanga's finest walking team. #don'tpromise commit. See you soon.